sampun sepetilar putran iden kadi idelem katekeng itu walet ke maya pada nah iri ke raris pi dab-dabide sang yang tunggal mawa cana mantu kering putrane sanimu posadnya yang manik maya jani merebut nah cening yang manik maya idewo putra naji ke pemekas mapan idewo pikan tenang aji ke uling kuning dadia idewo sing milu ngerebutin nemadan singa sana sura layan pemekas ini salah yang ngaji suwa darman ni dewone dadi putra ada dini di surga lain mula dewa toseng sang para dewa teluih pemijilan ni dewone ada dini di surga lain jani aji belakang dewa mirengang ane jani sepetuduh aji ni mantu ketekenang dewa putra naji yang manik maya jani ngentang swarga mapan semeton ni dewan sang kali sebut tedun ke maya pada nejani idewa patut ngentosing singa sana puri ni dini di suralaya idewa dadi ngamal suwarga ni ne kalintang luih jening adan idewa mawiwit tuling jani sepetitah aji tekinang idewa tadi sud idewa nana yang maniknya nejani idewa posadnya sing hadle yang siwa pesatnya idewa ni ngamal jagat dini di swarga loka sapunika critane lingga acalang inggih idedane pamiarsa sareng sinam sang oneng ring pemargi maga kita kadi punika sida cerita yang titiang gagurita sane mamurde lingga acala angin sulung krama
waning ide sang muraga kawi swara ngaripte gaguritan puniki nemamurde lingga acalen modasar antuk kue wiyakti tas tero das ingaraning galang terus sulo mobil wastu sida raris ngicenin galang kayu rikalaning manumati sareng sami iriki dijaga dados jatmu mangenan enten rebangan yening sampun uning ring ketatuan gaguritan nemamurde lingge acala mogi riwastu side asah asih paras paros sarapunaya sareng semeton make sinami nenten malih merebah parindikan nemawaste singge sana irikiring jagat ya malereng semetonang punika taler mantuke maring para semeton suwegotre sareng sinami mangde side ingkup silih asih saguluk saluwung-luwung sebayan take kadi punika uyaki penglungsur titiah punika taler mantu kering ide dani sareng sinami mangna sidang ngawe yening ke uyaki dados penglungsur titiah mantuk ringi dedani sareng sinami punika taler dewek titiang nikalintang tamat ngiring mosedane antuk uyaki daging cerita nemamurde lingge acalene punika jagat maka sinami puniki side sayan terti jagat kerda gotra kabeh entar melupeng petra poce yen sampun gumanti setata eling masa meton padah iraga sareng sinamu niki paiketan segelak segilik salunglung sebayan taka turmaning sampun lali bakti ring linggih ide yang widiwasa punika daler ring linggih ide betara kawitan